su bili skeptični s obzirom da idem u školu i da imam dosta obaveza, ali kada su vidjeli koliko mi to znači i koliko volim to raditi, su naravno podrška. Pa prvi video koji nas je baš probio je bio tipovi učenika u školi. To je prvi skeč koji smo napravili i očito se ljudima svidio, te je prvi među najgledanijima. Naš prvi video je bio Q&A kojem je snimanje trajalo 6 sati jer još nismo bili upućeni kako treba šta, di staviti kameru, tako da je bilo dosta komplicirano i danas kad gledamo dosta smo samo kritični i vidimo ono šta je bilo prije i dokud smo sad dogurali, tako da ne želimo micati taj video s kanala. Pa od YouTube-a se naravno može živjeti jer YouTube u današnjici postaje, ajmo reći, posao. Dosta ljudi to shvaća ozbiljno i naravno ako se drži kako se treba i održava kanal, može se narasti i biti nešto u budućnosti. Ja zarađujem dosta puno, ali nije bitno toliko koliko zarađuješ, već toliko koliko volimo to što radimo. Pa naravno svakodnevno me prepoznaju na ulici i ima naravno od onih normalnih ponašanja, hej, može slika, ovo ono, do onih histeričnih napada koje nisu već toliko ugodna, ali nema veze, to su i osobe koje nas podržavaju. Da, dosta puta u stvari sam se ja nalazila u toj situaciji zato što imam dosta obaveza sa školom i dosta stresa mi se stvara i s tim da još imam samo 16 godina, tako da dosta puta mi je bilo neću ja više, ne mogu ja to više, ali onda sljedeći dan ja to mogu, napravit ću to zbog ljudi koji me prate. Pa s obzirom da sam bila ovdje i prošle godine, već sam znala, pretpostavljala sam kako će biti ove godine. Utisci su znači fantastični, još mi adrenalin teče kroz vene, koliko tu ljudi ima koji nas podržavaju i to je jednostavno neopisiv osjećaj. I nadamo se da će sljedeće godine biti još bolje i da će se nastaviti ta tradicija. Ćao, ja sam Petra i dolazim sa kanala The Lazy Wave i pozdravljam sve čitaoce i pratitelje Famoze.